Udah nape cong? Antos ke lo. Kerua. Kajana binina. Cak uar kerua kajana. Kemana cong? Oke, nang kendo. Rasana tepak binina. Cak uar rasana kerua. Ayo, ayo. Ayo, mari. Dan jelobot. Bah, bule ambil musuh jatuh gemah. Cecer disa. Tapi tina yuk. Apa aja nak kan mau nyorot nyenter. Dan jelas. Budak apa? Oh, buka dulu. Yuk budak apa roa? Mau sih pada nak yang jodotin jodotin. Cek gawat gawat aku sih. Tapi tiga cek emosi. Masalah nih, kau butuh atasi kalaban atasi celap. Bulan yang lebih ini nanti kaglo. Benian. Ini saya saboro. Si bodoh cempuna. Keduaan nih disa. Siya. Tiga cek ameler. Bini bula long nolong ko na mena. Ambil na iyan di Jakarta do. Bila sih dateng. Dika tak tanya ki Dika kan niko. Masa Tika tak bertanya ke Bula? Kan Bula tak pernah lecek. Kan Tika tahu kia cek lambe bini Tika pacaran benian. Nek kau bukti mun tak bertanya. Dika demak antus cek amen gasa. Bisa Jo. Sendiri dong. Tahu nanya bro. Ayo tulis ke Pak Tinggi. Astagfirullahaladzim. Bila benih rezeki, cek tahu nak koceng. Cek ayam guring lebih nyaman dari cukup kering. Ya tina lah. Kutu sukore. Debeng tabuk lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Lulu, berapa ya mak lajunya mengeret? Gawat Pak Tinggi. Cak uwer aja roga. Boh, apaan sih aja roga? Malah susah kembang ya, nggak tahu orang. Bini nerepu orang Pak Tinggi. Pak Tinggi banyak careta, mana anak orang kita tak. Aduh balang, aduh balang. Apa lawan dia ya? Arya sih kau tak long-nolong iyo. Mau temu nang sabo. Mak deku na lek. Ada apa? Bentak narema. Telak senggok kak. Istighfar lek. Marah mulai. Todus semua orang. Iyan jera lalaki tak tepak jo. Pokok buat najen c. Tak marah jera boleh. Engkau ngangkep kata tiang tak pernah bodoh. Enggak.
san mesan ben la tao. Cingkok mulai lambat tresna ka iyan beni kabekna. Boh, betian nawak nama raja dia. Ara apa wana lambok masih gila-gila kan kok. Minta kabin. Kira-kira kok ose maburung bekal. Pasati awak na bulai-bulan benian. Yung kok segendeng kilo kabekna. Cak nangko benring soki mari naring malarat. Tak pantas ben teti lagi nangko. Angu anian. Salah banyak tukuna ben mobil lah Jakarta. Ini marabok naris nyaman mate san mesan. Ara ocol. Istighfar le, istighfar. Carok sanu topon beni osoma. Muncit lakar amu sawur karo mah. Punten. Kalau pun tak ndek kawarna se penari kuna di malarat. Kir gelulit. Bak na di mana semua orang paraten sapadina cak uar. Sela bak na masangaronto. Alen sumalen. Mara beker cak gunoro dinapso. Punten. Kalau terlaksanakan tuhan. Oh iya lelek. Mulai dari hati awak nah. Kita lak lawan kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ika lewat. Engki. Betul-betul. Bedana pelek. Coraknya besar ketika orang tenang. Mika Pak Tengki. Mikir. Kaulah sila kapalangan. Pas coba rasa noreng. Aduh, tiga le, mak kelar menjeki rasa noreng. Sepenting, udik nanti kaniko sesuai kalaban aturan. Mungkin kaulah kau cak tak lalaki Pak Tengki. Polana kaulah tak natak bini sarang bulan-bulan nah. Cak pun beni orang matur. Mau tak ndak acarop. Carop ni kolek. Karena ramba. Jadi kalau hikmat tevei. Sanonto pun beda polisi ben aturan-aturan lain. Sehingga na muntika sampai meteng ka sir-siren nata bena liburan na bini tika senyaman binina lagi boleh tika beda koman. Masih lah si buru-buru bini Pak Tengki. Berem mati gama pun lupa. Keruah rifa tang ponakan. Selambek ipa bekali tika. Pas itina bentika demi lita. Betian nah, ratin manis. Boh jana siapa coba? Tak boleh nanti kayak cabut banyak tarisna. Lain aku cengar rasa coklat. Pon sanonto. Kari bocengna. Beremah. Rifa sanonto pun janda. Laki namate. Jika tak boleh.